Tutendeni akaunti ya Tharaka Nithi na areane ndio rawa chaga gite kya ungabana akaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka na wetia siasa baraba chindira kithurano ni kithiru kwata mbaru atongeria baraba ringero kura batio tonyethia siasa kenda bomba ko iria manifesto chiono ngelete weageta na mbere kwata mbaru ngabana Muthomi Njoki ni ararekirite na kuwa kithurano ne kya mwaka yongire 27 kethira kiro era gite kya ungabana oringi Paul wakabide nandato inkuruki Nura wa Vice Chancellor wa Chuka University Professor Erastus Njoka na ora wa rwagira giti kia governor wa county ya Tharaka Nithi kiri kithurano wa ikuruku nuntu mau ni magagatuma gukubua na rira nari Vice Chancellor ni narutire mauntu mengi muno mbetithitwe ni Ngai ni nabotire ku make sure Tharaka Nithi ikugea na university ciri iria inene ninambiririe ndamu ribakathita lakini naumire ofisi itindiku nderirwe ni ndiku na runche kuri guntu kumwe rukuthie ngangathie kuona kana ni rukuthie runche ru ni rweterere gutumirwa ni university na community. Njoka akiuga kathi na mbere kuwata mbaru gavana Njuki kiri urutingo webo wake atakumukoria kinyegi siasa Taguku Tharaka Nithi ni Muthomi Njoki ti ndwanwe ngikira mauntu mengi nuntu anwe akwenda gukura wega moroto wawe nauga ganga musapoti nikenda gutikage na undu kuga professor nundu ni machindanaga nwe pingamizi ya maendeleo pingamizi nundu gikeno giakwa ni ria andu metuma progress na kiri kithurano tukuwata Njoka akiuga nae gatwa mbitino akarwira giti giki kia governor wa Tharaka Nithi riri iribo gwo muntu atikauge professor atirungama nundu kurwa uga professor ri ti arungama numenyate na antu nimo maugaga na antu maina ndalilinu ruta wira waku nikenda wira waku withirwo munene gukira wa professor uti kubeni antu kenda riu ukambagini nundu nurutite wira lakini tukenendelea kupenwa poverty igatura uko gwetu forever 27 ndikwenda kumakia antu nundu antu maria makiraga kana matenda gwe akurunga mani menda kumera thaino miaka eno 5 na ure ini bobuna politics miaka 5 ingi athira antu mambira ni makumenda ngathie kenda ni matethia kenda ndumira meciria maria ni namo na ndariri cia antu ni cionania ni makwenda akiuga kiri barabara ngigiti iki kia gavana kiri kithurano tukuwata noewe nkari iguru kimaendeleo nkumena anante kwenda gwikompea na muntu wa muntu ni mube binya wawe ni Ngai andu mau monte wa mbira bwamo ni arata makwa na ni mendo mbira ya one by one ikire ongiririkana ongimaririkana nakio ni kuleta faking documents to the people ile igatuma mwishoni EACC ingane na mono malibithwe ni kurutha kauntu kanini in the village gagukanga ya antu maria marina ndani ya mashinani kana ni kurutha kiuntu kira gigatuma antu matirikana ikagitani waku Njoka tariritie in history ya nthino muntu atikethirwe arari utongoriani ni anyogoririe buria andu mangitetheka andu ta ma Professor Njoka maria maina meciria magutethia nthi withirwe magwikirwa assigned na kuriwa namo riu butibua ni twenda atongoria marute wira niyo ni rindi kumatethia uria meadio ni mwarimu na ninge kwira ni mwarimu wa monde riu ni magerie wethro kuri bantu ninge matethia magona na matethia ni mauke na ngamera 100% bravo ngikarika
Nkiripotera Oru TV kumantere Tharaka Bitu Paul Gwakabithe.